Diplomacy ubwo ni ijambo ku ruhando mpuzamahanga, umutekano utajegajega, igikundiro icyarimwe n'igitinyiro ku bihugu. Abashaka ibimvuze nta kindi bibasaba usibye kubaka ingufu za gisirikari. Igisirikari uyu munsi singiye gusobanura byinshi ku gisirikare ari cyo, ahubwo ndaje kubwira ibihugu bigera ku 10 kuri uyu mugabane wacu wirabura, Black Continent Africa. Ni ibihe bihugu bifite igisirikare gikomeye kuri uyu mugabane gusumbya ibindi? Ese kuri urutonde u Rwanda na RDF yarwo ruri ku mwanya wa kangahe? Ese ubundi hashingirwa ku biki bajya kuvuga ko igihugu gifite igisirikare gikomeye gusumbya ibindi? Reka tuze tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Ijwi urimo kumva ni rya Mutavuye Ismael. Niba ari nabwo bwa mbere ubonye kuri iyi video, kanda like. Niba ari nabwo bwa mbere kandi ugeze kuri uyu murongo mugari wa YouTube, wakanda kuri iyo nzogera iri munsi y'ikiganiro ukora subscribe. Wibuke gukora share kugira ngo ibiganiro byacu byibasha kugera ku nshuti n'abavandimwe icyarimwe. Reka babwire nti nimbeho neza kandi murambe, munazirikana yuko Imana y'u Rwanda kugigira neza. Nk'uko nari maze kubigusezeranya, ni ibihugu 10 bifite igisirikare gihambaye gusobya ibindi kuri uyu mugabane wa Afurika. Turaza kwifashisha urubuga rukunze gukora intonde z'ibihugu mu gisirikare ruzwi nka Global Firepower. Ubusanzwe iyo bakuriza intonde, ibintu by'ingenzi bakunda kureberaho usanga icya mbere ari nka budget cyangwa se budget, ingingo nyine y'imari igihugu gikoresha mu gisirikare mu gihe cy'umwaka. Icya kabiri ni ibikoresho gitunze, byaba icyo cyikorera ubwacyo cyangwa se kigura mu mahanga. Ikintu cya gatatu barebaho usanga ari manpower, ukaba umubare w'abasirikare bari mu kazi igihugu kiba gifite, wongeyeho n'inkangukiragutabara cyangwa se abavetera bareba ku butasi bw'icyo gihugu bwabo bw'imbere cyangwa se hanze. Ikindi barebaho naho igihugu giteretse ku ikarita y'isi bizwi nka location geographique, yewe n'ingano yacyo rimwe na rimwe. Ku rutonde ugiye kuhumva ibihugu byinshi muri byo ndabizi rubuze kugutungura. Wowe icyo nkusaba ni ukureba video yose uko yakabaye bakisojwe. Twihuse rero ku mwanya wa 10 turahasanga Sudani. Iki ni igihugu kinini cyane, kikaza muri bine bya mbere binini kuri uyu mugabane. Ni igihugu gikize giherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Afurika. Ni igihugu cyaciye mu bihe by'intambara, cyane cyane nko muri imyaka 20 ishize, ahubwo binarangira gicitsemo ibice bibiri. Cyaje kuvamo Sudani y'amajyaruguru ariyo ndimo mvugaho kano ka mwanya, ndetse na Sudani ntoya ari itazirwa kuba Sudani y'amajyepfo. Mu myaka 2 ishize, budget cyangwa se ingingo y'imari y'iki gisirikari yazamutseho cyane, igera kuri miliyaridi 1 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo yose yarayo gusana ibitwaro byangiritse, kugura intwaro nshya ndetse no kwifashisha mu myitozo ya gisirikari. Aba bafite igisirikare kirwanira mu mazi, Navy, bakagira Air Force aricyo kiganira mu kirere, ndetse bakagira n'abagwanira ku butaka aribo infantry. Gifite abasirikari bagera ku 100,000 byose, ni ukuvuga bari mu kazi wongeyeho n'abari mu biruhuko. Aba baratojwe neza cyane mu kurinda imipaka y'iki gihugu ndetse n'umutekano w'imbere mu gihugu. Bafite ibifaru byo mu bwoko bwa burende bihambaye cyane bizwi nka T-74, ibibunda birasira ku butaka mu ntera ndende, artillery pieces, rimwe na rimwe bakanagira n'izo bikorera. Ahubwo Sudani kandi iyo bigeze ku gisirikare kirwanira mu kirere usanga naho batoroshye na busa. Iyi Sudani itoza indege z'indwanyi karundura nka MiG-29, n'indege zitwara abasirikari zizwi nka Antonov, byose bagura n'Uburusiya. Ku mwanya wa 9 kandi nanone reka twerekeze mu mpera z'amajyaruguru ya Afurika, ubwo turasanga igihugu nka Tunisia.
aba nabo bagiye kure mu kwirindira umutekano w'igihugu cyabo, haba imbere no hanze ndetse no mu mipaka y'iki gihugu. Aba Barabu bo muri Tunisia nabo usanga barundanya agera kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingingo y'imari ishorwa mu gisirikari buri mwaka. Bafite abarenga 34,000 by'abasirikari bari mu kazi, wongeyeho n'abagera ku 12,000 by'abarizavu cyangwa se inkeragutabara. Tunisia yubatse igisirikari gitinyitse kandi gihambaye, by'umwihariko mu kurinda umupaka wayo ndetse n'ibindi bihugu biyegereye. Aba batunze ibitwaro bigezweho mu isi ya none, ibimodoka by'intambara za burende zigezweho bahaha mu Bufaransa, indege zikomeye cyane n'amato rutura batereka mu nyanja ya Mediterania ibegereye. Bagiye kure mu kubaka ubwirinzi, ibi bituma batunga ububiko bw'intwaro bunini Arsenal. Ku mugabane wa Afurika, aba bibanda cyane ku kurinda umutekano, bahangana n'ibitero by'ubwiyahuzi by'inyeshyamba zirwanira ku mahame akarishye ya Kisilamu. Banateye imbere cyane ku buryo bafata iya mbere mu kohereza ingabo nyinshi mu kurinda umutekano mu muryango w'abibumbye wa Loni. Twihuse cyane tugeze ku mwanya wa 8. Igihugu kiza ku mwanya wa 8 mu gutunga igisirikari gihambaye ku mugabane wa Afurika, icyo nta kindi usibye ko ari igihugu cy'abaturanyi bacu, ngaho foraniki. Icyo nta kindi usibye ko ari République Démocratique du Congo. Congo Kinshasa. Biragutunguye cyane? Byashoboka, ariko nibyo kandi ni nako kuri. Aba bafite abasaga 144,000 by'abasirikari bari active, bivuga bari mu kazi. Babarirwa mu mashami hatandukanye nka Navy, igisirikare cyo mu mazi, Air Force, igisirikare cyo mu kirere ndetse na infantry cyangwa se infanterie, aba n'abarwanira ku butaka. Bafite ububiko bugari cyane bw'intwaro n'ibindi bikoresho bihambaye bya gisirikari, nk'indege cyane zizwi nka Sukhoi bakura mu Burusiya, indege za drone zizwi nka CH-4 bakura mu gihugu cy'Ubushinwa, ibifaru bya burindi. Ndetse Leta ya Kinshasa iheruka gutangaza yuko igiye kugura indege zindi zo mu bwoko bwa MiG-23 na MiG-25 ziva mu Burusiya, cyane ko iki gihugu cyazengerejwe n'akamvagari k'imitwe y'inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu, harimo nk'umutwe wamamaye cyane uzwi nka Mouvement 23 cyangwa CM23. Kongo kandi yongereye bageti ya gisirikari cyane, gikuba kenshi ugereranyije n'uko yari ihagaze mu myaka ishize, aho yageraga kuri miliyoni 500 zonyine z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ikaba ifite ahagera kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7 kandi nanone turasanga ikindi gihugu kibarizwa mu bihugu bizwi nka Pays de Maghreb. Icyo nta kindi ni Morocco cyangwa se Maroc. Wibuke turi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika. Aba bafite ibimodoka bya burende bigera ku 3,000, indege zirenga 17 zigezweho mu ntambara, amato agera kuri 73 ya gisirikari, batunze ibisasu bya misile birasira ku ntera ndende bagurishijwe n'Abanyamerika, ndetse n'ibindi byinshi birenzeho. Kugira ngo wumve ko Morocco yateye imbere, aba bashoragira kuri miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kimwe mu bisirikari kandi biri kuri uyu mugabane wa Afurika bitunze umubare mwinshi w'ab'igitsina gore kandi kabuhariwe mu gisirikari, indwanyikazi z'ububasha bwinshi cyane ku rugamba, bandabagiye iwabo. 200,000. Uyu ni umubare w'abasirikari Morocco itunze bari mu kazi, ni ukuvuga bari active. Bishatse kuvuga yuko ubwitabire bwabo mu gisirikari buri hejuru cyane ugereranyije n'ibihugu bindi nahereyeho nka Congo, ifite umubare w'abaturage bayo bagera kuri miliyoni 100 zose. Nyamaze mu gihe Morocco yo idatunze abaturage batanarenze miliyoni 37 zonyine. Twihuse ku mwanya wa 6 turasanga ikihe gihugu. Iki nta kindi kitari igihugu cya Angola. Angola, umuturanyi hafi wa Congo Kinshasa, bafite igisirikari gihambaye koko cyaranzwe n'ubunyamwuga no guhera mu myaka kera.
Ibi wabibaza neza barwanye ku ntambara y'isuku ya Kongo ya kabiri, cyangwa se Kabarebe n'abasore be bacakiranye n'abanyagura muri operasiyo yagize RDF y'ubuhangange mu mateka izwi nka operasiyo Kitona. Aha abanyagura ntibari boroshye na gato, ariko kandi aka kara gaciyemo ikaze nkubwire ku buhangange bw'igisirikare cya Angola. Angola ifite ibihumbi 107 by'abasirikari bari mu kazi, nuvuga active militaire. Aba kandi nanone mu myaka ishize bashoraga ingingo y'imari mu gisirikare cyabo ingana na miliyaridi 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biverekane rero ko uyu munsi yiyongereyeho cyane nubwo batagikunda kubitangaza. Angola bafite ibikoresho bigezweho bya gisirikari ndetse n'ikoranabuhanga rihuzwa nabyo. Ibibunda birasa mu ntera ku butaka cross range artillery missiles, amato ahambaye cyane y'intambara arimo nakerekwaho ibibunda biremereye akarasa ku butaka ari mu mazi. Bafite aringe imyaro kimwe n'akora patrol. Bafite indege z'indwanyi zo mu bwoko bwa jet ziruka umuriro w'isenya rihambaye cyane zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-27 bagura n'Uburusiya. Mbere ko tujya ku bihugu bitanu bisigaye, eka nkwibutse ko niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu murongo wacu mushya wa YouTube, wakanda kuri iyo nzogera iri munsi y'iki kiganiro ukaduha subscribe. Wike gukanda like ni ingenzi. Ushobora gukora share ibiganiro byacu bikabasha kugera kure, kimwe nuko wasiga comment cyangwa se ibitekerezo n'inyunganizi kuri iki kiganiro. Noneho tugeze ku mwanya wa gatanu. Aha turasanga igihugu kibigwi n'amateka kuva na kera hose giteretse mu ihembe rya Afurika. Icyo nta kindi ni Ethiopia. Usibye no mu mateka aba basize ubwo batsindaga Abataliyani mu gihe cy'ubukoloni bakabigaranzura bikarangira banatsinzwe. Ethiopia ifite ubuhangange n'uyu munsi bwo kwiyubakira igisirikare kitavugirwamo, ubwo gukomeza umujya mu kubaka igisirikare cyabo cy'ububasha budasanzwe. Ubusanzwe Ethiopia nayo ishoragera kuri miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni menshi cyane kuko nabo bagera ku bihumbi 180 by'abasirikari bari mu kazi, utarongeraho abari mu biruhuko. Zimwe mu ntwaro zihambaye Ethiopia itunze harimo nk'ibifaru bigezweho bya gisirikari, imbunda zirasa kure ziterekwa ku butaka, ariko cyane by'umwihariko nk'indege za Sukhoi Su-27, drone zo mu bwoko bwa Bayraktar bagura muri Turukiya, hamwe n'izindi ndege zikomeye cyane zo mu bwoko bw'amajeti nka MiG-23 nazo bakuye mu Burusiya. Ethiopia ifite igisirikare cy'ubuhangange kandi cy'umwuga ugereranyije n'ubukungu kamere cyangwa se imiterere y'iki gihugu bwacyo. Ethiopia ntako itagize. Mwanya wa kane turasanga kandi nanone igihugu gicukura peteroli nyinshi cyane kuri uyu mugabane kikanatunga umubare mwinshi w'abaturage. Ni igihugu cyateye imbere koko. Icyo nta kindi ni Nigeria n'igisirikare cyabo NAF, Nigeria Armed Force. Iki gihugu cya Nigeria ni mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane, ariko kandi kidakunda gushyira menshi mu makuru yacyo hanze ajyanye n'imikorere y'ubutasi n'igisirikari. Aba bashobora hagera kuri miliyaridi 2 na miliyoni 400 madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingingo y'imari y'inishorwa mu gisirikari. Nigeria ikunze kwibanda hanini mu kugura intwaro zo mu kiragano gishya, yibanda mu gutoza abagabo n'abagore mu buryo bugezweho cyane. Wumve ko n'Abarusiya ubwabo badasiba kuba i Lagos n'ahandi hose bajyanywe no kujya guha imyitozo igezweho ingabo z'iki gihugu cy'igihangange kuri uyu mugabane wa Afurika. Ni igisirikare kirangwamo disipline yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo gifatiye iya mbere mu bihugu byohereza abasirikari benshi mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye wa Loni. Aba batunze bya burindi n'ibifaru by'akataraboneka kuri uyu mugabane, bakagira igisirikare cyo mu mazi cyabo gihambaye cyane gicunga inkombe nini zabo zo ku nyanja ndetse n'amatwari manini Nigeria hafite. Nigeria kandi ifite ibirindiro by'igisirikare cyo mu mazi biri mu bya mbere bihambaye kuri uyu mugabane wose, n'ibirindiro bicungira hafi cyane umutekano w'iki gihugu gikize. Nigeria nk'igihugu gikize kuri peteroli ni imwe mu ngingo ituma kitaburamo ba rushimusi ndetse n'abakora fraude nyinshi cyane z'ibitoro.
iyo ubwayo ni imwe mu mpamvu ituma Nigeria ikaza umutekano w'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Isigari cyabo cyo mu kirere nacyo nikiyoroheje habe na busa, ahanini kiganjemo indege z'indwanyi za rutura zo mu bwoko bw'amajet, helicopters ndetse n'izindi ndege zirimo n'amadrone zo mu bwoko bw'ikiragano kigezweho. Ariko narajya kure kandi sinasiga ntakwiye ko Nigeria ari kimwe mu bihugu byo kuri uyu mugabane bitunze itsinda kabuhariwe ry'abakomando ryayogoje ritumwaho rukomeye mu operasiyo yitwa y'urupfu Special Forces. Aba bamamaye cyane muri operasiyo yamamaye cyane yabahuje n'ibyihebe bikora iterabwoba muri biriya bice, ni operasiyo yiswe Itaku. Bafite kandi itsinda rya kasamutwe ry'aba snipers, abo ni ba mudahushwa ntagereranywa, bari ku rwego mpuzamahanga. Abo bitwaza indebakure zizwi nka IWI cyangwa se Iwidan. Imbunda nini rutura ikorwa n'Abanya-Israeli yishyirwaho magazine ubundi ikavundirizaho umwanzi amasasu ya rumenamabuye yo mu bwoko bwa Magnum. Abanya-Nigeria bateye imbere ku bijyanye no kuba bafite ba snipers bitoje neza kandi bahambaye kuri uyu mugabane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'igihangange kandi cy'igikomerezwa, akasamutwe hafi muri byose. Aho ni wabo wa revolutionnaire, ni wabo w'intwari nka Nelson Madiba Mandela. Iki nta kindi kitari South Africa cyangwa Afrique du Sud. Iki ni igihugu gikomeye cyane ku buryo ku rutonde rw'ibihugu bikaze mu kugira ibisirikare bikomeye mu isi, South Africa ishyirwa ku mwanya 33 w'urwego rw'isi. Irakize cyane ku buryo yikorera ubwoko bw'imbunda za machine gun. Iki kandi nacyo gihugu cyavuzweho mu mateka kuba cyaragerageje gukora ibisasu kirimbuzi kuri umugabane wa Afurika. Gusa ntabwo byabahiriye kubera yuko ibihugu nk'Ubwongereza ngo byarabegereye birabaguyaguya, birabashukashuka nk'umwana ushukishwa bombo watanga izahabu abeshwa ko ari sarabwayi, maze South Africa itamo kurimbura ibisasu kirimbuzi yari imaze kugeraho. Usibye n'ibi, ni igihugu gihambaye mu kugira ibikoresho bya gisirikari byagera mu mazi ho bikaba karusho. Nk'ubu South Africa ni kimwe mu bihugu bitarenze muri bitatu muri Afurika gifitiye amato rutura acurira mu nyanja azwi nka submarine, aho bavuga yuko yabifite agera kuri 3. South Africa kandi yarangije kwibikaho andi mato rutura y'intambara agera kuri 46 yose, harimo n'ashobora guparikaho indege ntoya zo mu bwoko bwa helicopters. Tukivuga ku ndege kandi South Africa iyi ngiyi ubwayo itunze indege z'amafighter jet zizwi Atlas Cheetah bikurira ubwabo. Bafite kandi ubwirinzi bw'ikirere buhambaye cyane ya defenses na bya missiles interceptors cyangwa se za rocket zishinzwe gusandariza misile zava ku mwanzi igihe cyose yaba igabweho ibitero byo mu kirere cyangwa se ibitero bya za misile. Nk'uko nabikubwiye, South Africa ubwayo yahereye kera yiteza imbere ku buryo nyinshi mu ntwari itunze yo ibasha kuzikorera nta kabuza. Ibasha kwikorera imodoka by'intambara, ibifaru na za burende, ibibunda biterekwa ku butaka bikarasa mu ntera ndende, indege n'amato bya gisirikari kimwe n'ibisasu bya za misile. Bo ingingo y'imari ishorwa mu gisirikari cyabo nikunze kugaragazwa cyane, niba kugereranyije na byinshi mu bihugu nabanje kuvugaho. Ubwabo ntibarenga 80,000 gusa by'abasirikari bari active cyangwa se bari mu kazi. Mwanya wa kabiri turahasanga Algeria. Iki nacyo ni ikindi gihugu cy'Abarabu kibarizwa mu majyaruguru ya Afurika. Usibye no kuba kiri ku mwanya wa kabiri, iki gihugu kiza ku mwanya wa 26 w'ibihugu bifite igisirikare gihambaye mu isi nzima. Algeria kandi reka nkubise ko ari cyo gihugu kinini gusumbya ibindi kuri uyu mugabane, kikanaba igihangange gusumbya ibindi byose byo mu muryango w'ibihugu by'Abarabu barizwa mu majyaruguru Afurika bikurikizwe nka Le Pays de Maghreb. Aba nabo babasha kwikura zimwe mu ntwaro cyane cyane zikoreshwa ku rugamba rwo ku butaka, infantry. Itunze ibisasu bya za misile biraswa mu ntera itari munsi y'ibirometero 20. Misile zose hamwe itunze zikaba zigera kuri 900. Usibye no kuba Algeria kandi itazirwa kuba umuvandimwe w'Ubufaransa, Algeria kandi yaguye diplomasi yayo ku rwego mpuzamahanga ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihafite inkambi ikomeye cyane ya gisirikari. Algeria kandi inakoresha indege zo mu bwoko bwa Su-30.
izi zikaba jet zindwanye cyane ku buryo zigurukira ku muvuduko munini cyane usumba uw'ijwi. Algeria kandi ishora menshi cyane inkingo y'imari agera ku yasaga miliyaridi 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagera mu 130. Abo ni abasirikare bari mu kazi utarongeraho inkeragutabara n'abari mu biruhuko. Algeria yateye imbere cyane mu kwibika intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho, indege z'amajeti zo mu bwoko bw'ibiragano bigezweho nk'uko nabikubwiye. Aba bafite ibisaru na za burende bakura mu Budage ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi, yewe n'ayamato acengera mu mazi by'umwihariko azwi nka submarine, bakanagira n'amato manini abarizwa mu nyanja kandi agubwaho n'indege zo mu bwoko bw'amahelicopters. Twamanutse noneho tugeze ku mwanya wa mbere. Urimo uratekereza ko ari iki gihugu kiri ku mwanya wa mbere? Bawitayarisha unatumbuza mu nyuma nze nkubwire, ariko kandi niba wakunze iyi video kanda like. Umwanya wa mbere nta kindi gihugu kihaza usibye Misiri cyangwa se Egypt. Ubusanzwe amateka aranga kanaba umugozi udushumika mu ijosi ku buryo wakomeye azagumya guhora akomeye. Rero ibyo abasirikari ba Farawo muri Egiputa bakurikiye Mose benshi muri mwe mwarabyumvise. Misiri rero yo yubatse igisirikare cy'ubutabashwa kuri mugabane ndetse ikanaba igihangange mu isi nzima. Ugendeye ku rubuga rukora intonde z'ibihugu mu bya gisirikari, Misiri ubwayo iza ku mwanya wa 15 mu bihugu 145 ku rwego rw'isi. Djibouti kandi ishora ari hagati ya miliyaridi 10 na miliyaridi 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'ingingo y'imari ikoreshwa mu gisirikare buri mwaka. Ikibi gisirikare cyo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, Misiri hose n'ubundi usanga ikomeye ari umutamenwa. Yageze ku bwamamare bwayo ahanini ibikesheje igifaru cyayo yikoreye kizwi nka M1 M2 Abraham ndetse n'indege z'intambara zizwi nka Falcon Fighter Jet cyangwa se F-16, amato anywa amavuta ya diesel abasha gushurira mu nyanja azwi nka submarine, nayo abanya-Egypt babashe kwibikaho ku ngano nini cyane. Babaye ubukombe bakigisirikare cyabo kirenze imibi z'ibihugu bwite, kigira n'utundi dushami mu mahanga mu rwego rwo gutanga ibisada mu kugarura umutekano ahanini mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, ibitero bikumira iterabwoba ndetse n'ibindi. Ariko se mbere ko ngera ku musozo w'iki kiganiro, wowe ni ikihe gihugu cyagutunguye muri ibi byose twavuzeho? Ahubwo se ni ikihe ukeka ko kitarimo cyakajemo? Ni ikihe se ubwo cyajemo ukeka ko cyagakwiye kuba kitarimo? Ku bindi bitekerezo duhuriye muri comment. Mwakoze kubana natwe kuri uyu murongo wacu wa YouTube. Nimbeho neza kandi murambe muzirikana ko Imana y'u Rwanda igira neza. Njye na Rumungu wanyu Mutavo Ismael, naho ubutaha. Bye.